Diama, igicamunsi cyiza. Urakaza neza none ku muryango wa Doko Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na makuru meza kandi agezwe. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Ariko uyu munsi ndifuza ko tuganira ku nkuru ebyiri zizamutse cyane ziri updates news. Nuvango obita Danny Welbeck nkuko Xabi Alonso akomeje kumwifuza nka experience yifuza kwinjiza mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Birangiye rero gahunda igezweho. Nanone kandi ku rundi ruhande Rodri Cascante no umukinnyi ikipe ya Manchester City yifuza gusinyisha andi masezerano, ariko nanone bagapushinga yifuza gusoka ajya muri Real Madrid. Harimo imbogamizi imwe kuri Florentino Perez. Aka kanya rero hari kizamutse kandi gikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. Amakuru meza byatari. Icyo ngusaba rero ni gukora subscribe, gusharinga, kulikinga, gutanga igitekerezo cya muri comment section. Ikindi kandi va ku munota wa mbere ugiye ku munota wa nyuma gukora ku kino kiganiro kiraza kugenda kikumerera neza. Icyo nakubwira rero, reka twanzike duhereye mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Xabi Alonso yinjije experience yifuzaga imyaka 35 kuva mu muryango w'ikipe ya Brighton of Albion. Uyu mwataka yifuzwa kuza mu kipe ya Chelsea na Xabi Alonso yifuza ko yazana ubunararibonye mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Ikindi mu bijyanye n'ubusatirizi, ikindi experience mu bakinnyi akababwira ese Premier League ikinwa gute, ese bayihanganira gute, ese iyi Premier League twayitwara gute cyangwa se twayikombanamo gute, twakoresha iki kugira ngo tuba abakinnyi bakuru cyane mu mutwe kugira ngo tubashe kujya duhangana ku rwego rwo gutwara Premier League apana guhangana ku rwego rwo gutanga challenge muri Premier League. Icyo kintu Chelsea yari maze iminsi ikimisinze kubera ko wabonaga ko abakinnyi ba Chelsea n'abakinnyi baje umupira n'abakinnyi bakina neza, ari ugasanga harabura mu cya kintu cya experience. Abakinnyi barashwanira mu kibuga, imituku ni myinshi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Xabi Alonso rero yifuje ko yagira abarideri ngabo muri squad, abakinnyi b'abagabo, abakinnyi bakuze babasha kuganiriza bano bana bakabakuza cyane kugira ngo mu myaka iri imbere ikipe ya Chelsea izazamura ubunararibonye muri squad y'abakinnyi bose bazaba bagiye bafite. Rero uwo bita Danny Welbeck, uyu nguyu se experience gusa n'umwataka na mwiza kubera ko muri Premier League ishize muri Brighton yatsinzemo ibitego 13. Urumva ko uyu mwataka ntago ari kuvuga ngo ni experience gusa ngo n'ubukuru gusa ngo n'ukuganiza abakinnyi gusa, hari n'icyo yatanga muri squad y'ikipe ya Chelsea. Ashobora kuza asimbuye cyangwa wa mukino bakaba bamubanza ku mukino munini bijyanye n'impamvu wenda runaka za tactique, akaba yagira ikintu atanga. No kuvuga ngo aho kugira ngo abenshi niko bari kuvuga wenda ngo Jackson ngo yaba mwiza ngo iki, ariko nanone aho kugira ngo utunge umubencheri nka Jackson, watunga umubencheri nka Danny Welbeck kubera ko yagufasha byibuza no kuganiriza swadi, akongeraho no kuza gutanga umusaruro handi. Abona ko byakomeye kubera ko n'umukinnyi mukuru ufite ubunararibonye, iminota mikeya gusa yakina itari iminota myinshi cyane. Ikindi kandi kumuzana cyagiye amakipa yamaze kunoga, abakinnyi barushye, ashobora kugutandukanyiriza umukino akaba yawublokora, akaba yatsinda ibyo bitego ugiye ukenakeneye, akerekera baba ari umunabe kugira ngo barebe icyo bakora. Rero uyu mukinnyi Danny Welbeck amaze kuba asinya imyaka 2 ikipe ya Brighton of Albion yatanze green light imyaka 2 mu muryango w'ikipe ya Chelsea. No kuvuga ngo uyu mukinnyi agomba gukora ibizamini by'ubuzima mu minsi iri imbere, ubundi akaza agasinya amasezerano mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Hategerejwe Jordan Anderson kubera ko uyu munsi nibwo byarangiye ko ibya Brentford kugira ngo agende nko free agent biri buze kuba bijya akadomo. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saha Danny Welbeck, Jordan Anderson na warategerejwe, ariko Danny Welbeck we byamaze kuba birangira. Igisigaye no gutangaza official and confirmed yamaze gukora ibizamini by'ubuzima no gusinya, ubundi akajeninga umuryango w'ikipe ya Chelsea. Danny Welbeck rero Xabi Alonso experience ya mbere arayibonye mu muryango w'ikipe ya Chelsea, asigaje Jordan Anderson, uyu kapiteni wahoze ari kapiteni w'ikipe ya Liverpool, yakinye muri Ajax, Elliot Farker ndetse niyo bita Brentford yari mu Bwongereza, niyo yari ari gukina muri uyu mwaka w'imikino ushize. Nuvuga ngo rero aka kanya rero Danny Welbeck, Jordan Anderson, abo bose bagomba kujoininga umuryango w'ikipe ya Chelsea. Gusa uyu munsi inkuru yari hari nuko Danny Welbeck we byamaze kuba bijya ku murongo. Ariko none tukira mu muryango w'ikipe ya Chelsea hari abagomba kuba bahita basohoka. Emmanuel Mega bamaze kuba batangaza ko nta kabuza umuntu uzazana proposal nziza bazamugurisha. Uyu nguyu mbibutsa ko avuye muri Strasbourg ajoininga ikipe ya Chelsea. Aka kanya batangiye kuvuga ko bakwiriye kumugurisha. Niba bamaze kubonamo ko nta mwata kumurimo, niba babona ko nta kintu kimurimo, cyangwa niba babona urwego Chelsea bashaka kwishyiraho atari rwo iriho. Chelsea yatunze abataka benshi, yatunze ba Diego Costa, yatunze ba Drogba, yatunze abataka benshi baza umupira batsinda ibitego ba Didier Drogba. Ariko kugeza kuri saa iyo urebye abantu igenda igura ngo ba Omega, ukareba abantu igenda izana ngo ba Nicolas Jackson, ukabona abantu nk'abo ngabo urumirwa. Yewe n'abangaba ngo ba Joe Pedro n'abantu ubona ko nyine baje gukurira muri Chelsea, ariko ntago ari babataka Chelsea ajya gugura. Umwe wazaga aje gusobanura ibintu, wa undi wazaga aje kuderivaringa. Ni nayo mpamvu rero
bagomba kwivanaho ingwiza murongo nyinshi cyane bakongera ahubwo noneho abakinnyi b'ubunararibonye nka Danny Welbeck ku buryo nujya no kugura undi mwataka wo gusimbuza Danny Welbeck mu gihe azaba amaze kuva muri Chelsea uzazana wa mwataka kubona ko ari ku rwego rudasanzwe rwo kuba yatanga competition mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Uwo rero Emmanuel Emega uzaba ufite proposal nziza azamusora mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Liam Delap nawe nuko, ariko Liam Delap ngakomeje kwifuza guma mu muryango w'ikipe ya Chelsea agahanganira umwanya akareba ko byazakunda. No gutegeza tukareba rero. Hari inkuru rero imaze iminsi iri kuvuga mu muryango w'ikipe ya Chelsea kuvuga ko wabita Nicholas Jackson onayemere mu ikipe ya Aston Villa akomeje kumwifuza ngo ariko akamwifuza ku ntizanyo. Itegeko rya Premier League rivuga ko amakipe abiri yo muri Premier League gutizanya ntago barenze umukinnyi umwe mu gutizanya. Niba utije Alejandro Garnacho ugomba kuba umutiza ari umwe ariko ntago wakongera hundi. Aya makuru rero yo gutizwa Jackson nanone nyuma ya Garnacho na makuru y'ibihuha nkuko Fabrizio Romano akomeza kugenda bitubwira, ahubwo wenda hari izindi options zishobora gushoboka. Ikindi kandi hari ahandi hantu ashobora kugenda mu ntizanyo, ariko nanone ikipe ya Aston Villa imukeneye onayemera mukeneye, no kuvuga ngo ugomba gufata umwanzuro akaba yamugura burundu biri permanent deal, kubera ko Alejandro Garnacho baramutiye ariko bashyira muri obligation to buy yo kuba bamugura nyuma y'umwaka wa 2023 2027 bakahita bamusinyisha nko ku itegeko. No kuvuga kugeza kuri Sahero arimo nk'intizanyo ntago biraba obligation to buy ntago irubahirizwa. Ni nayo mpamvu rero ikipe ya Chelsea itagomba gutanga undi mukinnyi w'ikipe ya Aston Villa ku ntizanyo, kubera ko itegeko nakomeje kubabwira ko rivuga ko no mukinnyi umwe utiza mu ikipe yo muri Premier League ntago utiza babiri, ntago bishoboka. Ni nayo mpamvu Fabrizio Romano atubwiye ko iyi nkuru n'igihuha kigendera ntago inkuru yashoboka muri Premier League. Reka tuve rero mu muryango w'ikipe ya Chelsea kubera ko amakuru yo akomeje kugenda bamo menshi cyane ntashira, kuko hari n'izindi zagenda zizamuka. Reka twirukanka cyane tujye mu muryango w'ikipe ya Manchester City na Real Madrid. Inkuru ikomeje kugenda izamuka. Rodri Cascante yamaze kubwira umuryango w'ikipe ya Manchester City ko yifuza gusoka. Rodri Cascante yanze gusinya amasezerano mashyashya. Rodri Cascante afite amasezerano azanjya mu mwaka wa 2027 agasokamo nk'umfree agent, ariko Rodri Cascante ikipe ya Madrid imaze iminsi iri kuganira na kampu ye bareba igisabo kugira ngo barebe ko bamusinyisha. Icyo bagezeho barasanze ko ikipe ya Madrid itegekanyije gutanga $50 kuzamura kugira ngo irebe ko yabona Rodri Cascante kugeza kuri uyu munota. Ikipe ya Manchester City ntago yigeze subiza, gusa hari ingingo imwe yari ikomeye cyane yari itegerejwe y'umugabo bita Florentino Perez wari ufite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo twemeye ko Rodri Cascante asinya mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Impamvu yari yabanye ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere yajoininze Manchester City ari gushaka kugura Rodri Cascante mbere y'igikombe cy'isi. Manchester City imwereka ko iri kumuhenda kandi yerekana ko itari ko ishaka kumugurisha Real Madrid ishyira igiciro kirenze wo bita Florentino Perez bimuca intege. Cya kabiri cyane bamwita Enrique Riquelme no bahanganiraga mu matora yo kuyobora Real Madrid mu minsi ishize yagaragajemo Rodri Cascante nk'umukinnyi agomba kuzahita asinyisha mu gihe cyose azaba amaze gutsinda amatora. Ibi ngibi byabaje Florentino Perez bituma ashobora no kwita avuga ngo igihe cyose Rodri Cascante azifuza kwinjira mu muryango w'ikipe ya Madrid ntago nzamwemerera. Aka kanya rero inkuru nziza ivuye i Madrid nuko Fabrizio Romano atubwira ko uwo bita Florentino Perez perezida w'ikipe ya Real Madrid yamaze kuba afungura imiryango yemerera umukinnyi bita Rodri Cascante kuganira n'ikipe ya Madrid mu bijyanye no kuba yakinjira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid avuye muri Manchester City. Uyu mugabo w'imyaka 30 rero Mr Ballon d'Or yatwaye ama Premier League menshi atandatu muri Manchester City, yatwaye UEFA Champions League, afite experience itangaje cyane, afite Ballon d'Or, n'umukinnyi udasanzwe cyane muri uyu mupira w'amaguru, igikombe cy'isi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aka kanya yagiye kuba akorerwa operation yo gukorerwa kuba bamugira neza umugongo we kubera ko amaze iminsi afite ikibazo, nubwo yakinaga igikombe cy'isi mu mureba kuriya ariko afite ikibazo mu mugongo kirimo kigenda kimubangamira. Yagiye kuba atunganywa ngo arebwe neza babishyire ku murongo kandi barifuza ko agaruka vuba vuba. Urumva ko ari kwitabwaho mu bijyanye n'ubuvuzi. Ariko aka kanya akomeje no gukurikirana transfer ye ijya muri Real Madrid. Jose Mourinho yasabye Florentino Perez uwo bita Rodri Cascante kandi bamaze kuba bemeza ko Jose Mourinho ari gusaba Florentino Perez agomba kuba acyubahiriza. Ni nayo mpamvu ibiganiro byaje byatangiye nakomeje kugenda mabwira ngo ntago ntekereza ko ikipe ya Madrid abascout bayo cyangwa se abashinzwe kugura abakinnyi bajya kuganira n'umuryango w'ikipe ya Manchester City kubijyanye na Rodri Cascante cyangwa na kampo ya Rodri Cascante Florentino Perez atabigizemo uruhare cyangwa ngo abashe kuba yabyemera batabashe kuba bamuganiriza ngo bamenye ikijya mbere. Kugeza kuri saa rero Florentino Perez yatanze green light, yafunguye imiryango yuko ikipe ya Real Madrid igomba kuganira na Rodri Cascante, ubundi biganiro bigatangira bakareba ese Rodri Cascante arasinyishwa kuri angahe. Gusa ibiri kuvugwa nuko
ni hejuru ya miliyoni 50 kuzamura, ngo ariko Manchester City ntago irasubiza, ngo kubera ko ngo yizeye neza ko hari nandi makipe ashaka kuza muri race kuri Manchester City kureba uyu mugabo Rodri Cascante w'imyaka 30, ngo ntago ari Real Madrid gusa ngo irifuza ko byajya hejuru y'ayo mafaranga miliyoni 50 kuzamura. Harayari yavuzwe miliyoni 30 kuzamura, ariko nanone kugeza kuri saha Madrid iri kwizera ko guhera kuri miliyoni 50 kuzamura ariho biganiro biri buza ko bitangira, kugira ngo barebe ko Rodri Cascante bamuvana mu muryango w'ikipe ya Manchester City bamujyana mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Iyi nkuru rero ahigeze kano kanya biragaragara ko ku kigero cyo hejuru cyane Rodri Cascante ishobora kuza kurangira uyu mediateri ajoininze Real Madrid muri isama mercato. Ahubwo uribaza ngo Rodri Cascante ajyanye iki mu muryango w'ikipe ya Real Madrid? Ni mediateri mwiza mu bijyanye no gusohora umupira, no mediateri mwiza mu bijyanye na experience, no mediateri mwiza ugeze mu gihe cyo gutwara ibikombe ndetse no kugarura ikipe competition spirit mu muryango w'ikipe ya Madrid nk'uko babisabye Jose Mourinho. No mediateri mwiza udatinya amarushanwa, no mediateri mwiza ujyanye ubunararibonye mu muryango w'ikipe ya Madrid ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. No mediateri mwiza cyane usanze Bernardo Silva nawe bakinanaga muri Manchester City kandi batwaranye n'ibikombe. Rero Rodri Cascante ni umukinnyi mwiza cyane Real Madrid yabibonye kugeza kuri saha, wabafasha guhuza igice cya defense n'igice cy'imbere, kandi nanone mu buryo bwiza ndetse no mu buryo bwa analize hagati mu kibuga, kwa animating game, ikindi kandi no kuba ajyana ubunararibonye muri la mediane, ikindi no kuzana ubunyamwuga bwo kubabwira ni gutya batwara ibikombe iyo bigeze kuri iyi level. Aka kanya rero Rodri Cascante Real Madrid imubonye yabonye mu mediateri mwiza cyane, kandi none birashya bishyira yuko Rodri Cascante ari buze kuba joininga umuryango w'ikipe ya Real Madrid, kubera ko cyasabwaga ni Florentino Perez, perezida w'ikipe ya Real Madrid, ko atanga green light akemerera umuryango w'ikipe ya Real Madrid kujya kuvugana n'umugabo bita Rodri Cascante mu kuyijoininga. Rero ayi nkuru igeze kano kanya mu minsi iri imbere, coming soon here upon hano kuri The Sport ya YouTube, Rodri Cascante ushobora kuza kubabwira ko agiye kujoininga umuryango w'ikipe ya Real de Madrid. Ayo makuru niyo nari ngufitiye kugeza kuri izi saha. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ukomeje gukunda ibyo dukora, kora subscribe, kora share bigere kure, tanga igitekerezo cyawe, likinga. Ikindi ndakwibutsa ko nidako no mu ndamwigi merekere muri bombe diama. Mama Yoga Football is always my life, na rogo imani komeza kwa nawe. Ciao ciao, hasta la vista, no, bye bye.